Silav roj baş hevanno, rojên em di nav da ne rojên dîrokî ne. Em wekî milletê Kurd xwedî cîranên derdorê ne. Em hem jaliyek ve di nava şoreşekê ciddî da ne û hem jî em hez nakin cîranê xwe aciz bikin. Dewlet Baxçelî di nava aciziyekê mezin de ye. Ka em binêrin Dewlet Baxçelî çima aciz e ji rewşa me. Çima ciwanên me Dewlet Baxçelî aciz dikin. Em hema lê binêrin hevanno. 27 Şubat İmralı çağrısına müzahir gelişmelerin ortaya çıkması, Suriye'de geciken ve ertelenen entegrasyon sürecinin bir an evvel gerçekleşmesi, 27 Şubat İmralı çağrısına müzahir gelişmelerin ortaya çıkması lazımdır. SDG ve YPG'nin müzakere edilemez talepleri gündeme taşıması akıllara evvela uzlaşmadan kaçmak için mazeret ürettiğini getirmektedir. Bu yanlıştır. İstikrar ve huzur hedeflerini sekteye uğratmaktadır. SDG, YPG Suriye'nin kuzeydoğusunda geniş bir alanda fiili hakimiyet kurmuştur. Bu bölge yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından son derece zengindir. SDG ve YPG'nin İsrail'in dümen suyuna girmesi, bu Siyonist alçaklık tarafından Mazlum Abdi'nin PKK'nın kurucu önderliği yerine hazırlanıyor görüntüsü çözümsüzlüğü ve kaosu sertleştirecektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı, siyasi ve toprak bütünlüğü kategorik olarak tesis edilmeli. Bilhassa Arap aşiretleri Şam yönetiminin ön şartsız yanında durmalıdır. Suriye'de İsrail planları bozulacaktır. Bu Siyonist şımarıklığın DAEŞ kartını masaya sürüp Türkiye üzerinde istihbarat operasyonları ve terörist faaliyetler yürütmesinin bedeli çok ama çok ağır olacaktır. Evqas. Yani hun çima Devlet Baxçelî aciz dike hevanno. Yani hun wekî milletê Kurd yani azadiya we probleme. Yani hun azad nebûne suçî wî çi ye? Mêrik ji xwe îxtiyar e, nexweş e, problemê wê qelb û dil hene. We anî Başûrê Kurdistanê azad kir, têrê nekir. We anî Rojavayê Kurdistanê jî azad kiriye. Hûn haberê xwe din rojhilat mêrik tam diçe. Yani qet nebe behsa rojhilatê Kurdistanê dikin bila Devlet Baxçelî nebîse. Em hinek berdilî bidin em bêjin Rojava demborî ye em ê entegre bibin em ê Rojava hinek sis bikin filan bivan bila hinek çend salê din jî bijî Devlet Baxçelî ne probleme. Hevan novan gotinên wî ez hinek tercüme wî ji we re bêjim biborin. Em viya ser ekranê ewsa. Doyê varê bername we xweş bû we temaşe kir. Hevalê ku temaşe nekirin ji kerema xwe bi sporê rojhilata navîn ê Îranê Şemal Beşîrî mîvanê me bû. Bernameyekî têr û tijî bû. Hevalê ku temaşe nekirine di vê arîfeya şoreşa Rojhilatê Kurdistanê de dibêjim qey gelekî girîng e hevalê me biçin lê temaşe bikin. Di demên pêş me de jî dem bi dem em ê Rêzdar Şemal Beşîrî bikin mîvan mühîm e. Videoya do bişeve. Eger hûn biçin temaşe bikin piştî vê bernamê baştir e. Niha İsrail dixwaze Mazlum Abdî bixeşûna Öcalan. Ev gotina Devlet Baxçelî ye. Navê Öcalan bikar nayîne dibe reberê avaker ê PKK. Çima Devlet Baxçelî aciz e ji pozisyona Mazlum Abdî, General Mazlum. Yani ji wî re çi? Wî welatê xwe safî kiriye, wî dewleta xwe safî kiriye, îja hatiye meketiye. Çima mesela? Serokê Giştî MHP Devlet Baxçelî iddia kir ku İsrail hewl dide fermandarê Giştî yê Qesedê Mazlum Abdî bixe şûna rêberê PKK Abdullah Öcalan. Serokê Giştî MHP Devlet Baxçelî di civîna koma partiya xwe ya li parlamentoya Tirkiyeyê li ser rûdanên li Sûriyê li ser meseleyên Rojavayê Kurdistanê li ser pêvajoya çareseriya Xifê Devlet Baxçelî di derbarê hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û yekîneyên parastina geliyê PGD daxuyaniyên pir tûj, tund, dijwar dan. Heta bêje
Yani dibêje bi nermî dibe nabe em ê şer bikin. Mijara hêzkirina eniya navxwayî jî anî ziman. Eniya navxwayî çi ye? Di nava Tirkiyeyê kî li dijî kî dibe ne mühîm e, acîlen dibê xwe bikin yek hêza navxwayî. Yani bifikirin ku Dewlet Bahçeli ew qas hewcedar e diçe Kurdan jî tevgera PKK jî tîne daxilê nava hêza eniya navxwayî dike. Yani ew qas muhtac e. Ji Partiya Karkerên Kurdistanê re dibê were tevlî eniya navxwayî bibe a Tirkiyê. Li hember çi? Li hember tevliheviyên li rojata navîn. Yani serkêşiya wî Amerîka İsraîl dike. Dewlet Bahçeli ew qasa muhtac e. Ew qasa dibîne ku xeteriyekê ciddî li ser Tirkiye heye. Em car dubarê bikin gotina xwe hevalna. Bila Tirkiye serûbin bibe. Qet nexema me ye. Me pir lavê dewleta Tirkiye kiriye 7 sal. Em rezîl û riswa kirin vê dewletê. Em di wê qenaetê de ne ku heta dewleta Tirkiye, dewleta Îranê serûbin nebe, hil neweşe li ser wan demokrasî ava nabe, dewletekê nû ava nabe. Şansê Sûriye zêdetir e ji ber ku Sûriye hilweşiya, niha hikûmetekê nû, dewletekê nû ava dibe, tevlîbûna Qesedê reveberiya xwe ser ya nava dewleta nû hêsantir e ji ya Tirkiye û ji ya Îranê. Dewlet Bahçeli behsa avakirina eniya navxwayî dike. Yani weke partiyên Kurd çawa ku îro li Rojdatê Kurdistanê li Îranê têne cem hebû du eniya navxwayî ava dikin, platformek hevbeş ava dikin, nexşareyekî xebatê ava dikin. Dewlet Bahçeli ji bo Tirkiye tiştekî wisa dixwaze em bidomînin. Bahçeli hevanno îddia dike İsrail General Mazlum Abdî dixe şûna Abdullah Öcalan. Yani düşûna wî de amade dike. Tabii pozisyon Abdullah Öcalan çi ye, Mazlum Abdî çi ye, Dewlet Bahçeli van tiştana nizane. Çawa dikare tiştekî wisa bêje. Yani dibe niha İsrail amedekariyan dike ku Mazlum Abdî bixe şûna Abdullah Öcalan. Ew dibêje avakirê rêxistinê. Mesela Kurdê ku ji Tirkan hez nake nabe Kurd. Tirkiye ku ji Kurdan hez nake jî nabe Tirk. Bahçeli behsa pêvajoya çareseriyê kir. Em jê re bêjin pêvajoya Tirkiyeye bê terör. Diyar kir ku ew xebatên xwe bi seber didomînin. Ew jê re dibêjin pêvajoya bê terör, Tirkiyeye bê terör, em jî bi îsrar dibêjin çareserî. Çareseriya çi? Yani Amerikana dibêjin em Tirkiyeyekî bê terör dixwazin. Çareserî maseriyete tune ye. Dewlet Bahçeli balkişan ser pêvajoya li Sûriyê jî banga îmraliyê ya 27 Sibatê bi bîranî, serokê MHP ji aliyek ve gef û tehdît ji aliyê din ve jî sûjbariyên xwe ên li hember Qesedê YPG domand, got Qesede YPG daxwazên ku müzakerekirina wan nîqaşa wan nemimkün e tînin rojevê. Ev bahane ye. Ev hinceteke ji bo reva ji lehevkirinê. Ev şaş e. Armancên aramiyê tek dibe. Dewlet Bahçeli iddia kir ku Qesedê YPG dibin bandora İsraîlê de ne. İddiayekî balkêş di derbarê fermandarê giştî Qesedê Mazlum Abdî de anî ziman. Qesedê YPG li Bakur Rojhilatê Sûriyê serdestiya fiilî ava kirine. Yani serdestiya fiilî yani de facto rewşekî derketiye holê wan ew vê meselê birêve dibin, serdestiya fiilî birêve dibin, YPG Qesedê. Ev herem ji aliyê çavkaniyên bin erdê û ser erdê ve gelekî dewleme de. Vana îtirafên Dewlet Bahçelî ne. Qesedê YPG di nava çemê İsraîlê de diherikin. Nemerdên Siyonîst dixwaze Mazlum Abdî bixe şûna rêberê damezrêner ê PKK. Yani qest Abdullah Öcalan dike. Ev yek krîza heyî kurtir dike. Mafê tu kesî ji bo vê yekê tune ye. Dewlet Bahçeli ji kengê ve tevgerên siyasî yên Kurdan dîzayn dike. Kî dibe serok, kî dibe alîkar, kî viya dike, kî jan Kurd li Rojavayê Kurdistanê serokatiya wan Kurdan bike. Mesela vana hemî problemin. Dewlet Bahçeli ji kengê ve ew erk daye xwe. Mesela nikare partiya xwe birêve bibe. Bahçeli herî dawî peyama zorê da, yani
زخت و زور دبی امی بکاربینن جبو سوریه جبو روجاوای کردستانی بانگی عشیرین عرب جی کر از دبیجم بانگا دولت باخچلی جبو ایلو عشیرین عرب جی وکی گفکیه یعنی دبی هم مجبورن بچن بجولانی و خواه گری بدن به حتشی و خواه گری بدن مثلا چه حق دولت باخچلی هی تشتی کی وسا پیش نیاز بکه یا ایلو عشیرین عرب بلکی ایدئولوژی آن جدایه بلکی آزادیت خوازن سربستیت خوازن چه مجبوریت آن هی بچن داخل نواز پرگاله که کبنه پرست و ایدئولوژیه که پر کبن ببن چه حقی آن هی او ملت روجاوای کردستان عرب ایلو عشیرین عرب لهم بر داعش پوزیشن گرتنه به قصد ربونه یک مثلا چه حق دولت باخچلی هی که هر جوان ایلو عشیران را ببجه قصد بترکینن هرن داخل نوا شامه ببن اوجا ایروش تهدید دیگه ما چه جوارا گوتو بریانها گلک جوان کرینه جی قصدوی ایکو تولی شامه نبن قصدوی اوه تهدید دیگه یان به زوری یان به دیالوگ اوه چه ببده بی باخچلی هری داوی پیوا زوری بکارانی یان به لحف کرنه یان به داری زوری دوی پیکاته یا یک پارچه یکیتیا سیاسی آخا سوریه وره تسیس کرن دولت باخچلی وی حقی خدا دبینه یعنی جیرانین ما برز دولت باخچلی متکارم بیجه برز دولت باخچلی آجی براز دولت باخچلی فخناکه کردی دولمنده هر دو آلیان دا متکارم بیجن مقصد با آرمانجا حرمته یعنی شبر کو ری نشانه مده سروکاتین مد دیار دیگه ریبرین مد دیار دیگه ری نشانه مده یعنی ام سپاسدارن جبو دولت باخچلی هر وها گفلی اسرائیلی جی خاریه مثلا اسرائیل فایده منا فکره دولت باخچلی فایده مد فکره جبر بیه که اسرائیلی تهدید دیگه جبو بو کردارا باش تبگره دجبنی نکه بو کردارا به تایبتی عشیرین عرب دوی به شرط و مرج لجم ریوبریا شامه بسکنن یعنی ایلو عشیرین عرب دوی ایدی جه قصدی دور بکوین جه ریوبریا خسر دور بکوین خانیزی شامه بکن دوستانی دولت باخچلی هون دبینین چه وایه یعنی مثلا نخوازه ایلو عشیرین عرب لسر کردان و لسر ریوبریا خسر ببه بار کردان سویکت که یعنی اون چما فهم نکن دولت باخچلی باخچلی گفل اسرائیل خارگوت هم به کارتا داعشی به اپراسیون استخباراتی لسر ترکیه لیستکان دلیزن برده لاویا و پر گرام به سروکی مهپی ده درباره آرمانجا پیواجویا ترکیه به ترور ده جیا خفی گوت مجبور خورد کرنه انیا نافخوی اف پیواجو دایه دست بکرن باخچلی اف پرسین نها گلو هات فهم کرن کاتشما ام حول ددن انیا نافخوی به هز بکن و ارگانیزه بکن گلو نها هات فهم کرن کاتشما ام ده ترکیه به ترور ده او قاسا اصرار دکن و اراده نشان ددن گلو نها هات فهم کرن هولدان ما یکتی براتی یک پارچه بونه تی چواتی گلو نها هات فهم کرن کاتشما مدیسا گوت کرد جه ترکان حزناکه نابه کرد ترکیه جه کردان حزناکه نابه تر دبیجه دولت باخچلی دولت باخچلی عاجز نکن اگر اوج قلب بچید که وستوی و هوانا یعنی چقاش دستی وتی مسئله روجاوا تمام مسئله روجاوا پی حسیه دبی بلا روجلات کردستان پی نحسه امان ببیجن هر تشت مکمله لإیرانی هر تشت لگور داخوازی ترکانه فلان بیوان تش مشتی وسا بیجن دادگاه چهاردمین یا جزا یا اصلیه یا مرسینه به سوجباری حقارت لسرکومار سال کو 5 مه و 15 روز جزای زندان لسلحدین دمیرتاش بری رونشتنا بریاری یا دوزا کو سلحدین دمیرتاش برای خفتنین خواهین دنابرا سال 2015 2016 ده به سوجباری حقارت لسرکومار دهات دار داندن هات دیتن
Demirtaş li zindana Edirne nagirtiye tevlî rûniştina dozî ya li dadgeha çardemîn ya cezaya Asliye ya Mêrsînê nebû lê awqatên wî li wê derê amade bûn. Dadgehê bi hinceta ku Demirtaş da xaftinên xwe yên li Mêrsîn û Amedê de suçê heqareta li hember serokkomar kiriye. Salek 5 meh 15 roj cezayê zindanê lê hate birîn. Parêzerên Demirtaş diyar kirin ku ji ber daxwazên wan yên di rûniştina berê de pêşkêşî dadgehê kiribûn, wan nekariye li dijî nêrîna dozger parastina xwe amade bikin. Daxwaza demeke zêde kirin. Dadwer bi bihaneyê ku di rûniştina berê de dem hatiye dayîn ev daxwaz jî red kir. Li ser vê yekê parêzeran, awqatan diyar kirin ku mafê parastina adîlane hatiye binpêkirin. Daxwaza redkirina dadwer kirin. Ev daxwaz jî jaliyê dadwer ve hate redkirin. Dadgehê da zanîn ku daxwaza Demirtaş ya ji bo beşdarbûna rûniştinê bi hinceta ewlehiyê nehatiye qebûl kirin. Daxwaza Demirtaş ya ji bo beşdarbûna rûniştinê bi hinceta ewlehiyê nehatiye qebûl. Bifikirin ku hûn mahkemeyekî vedikin derbarê yekî de û nahêlin were tevlî bibe. Yani acayip devletê 45 sal ceza li Selahaddin Demirtaş biriye, salekî din jî lê biriye. û axaftinên ku Selahaddin Demirtaş li ser navê milletê Kurd kiriye, weke muxalîf di siyasetê de mirov muxalîf bi hevanno, yek wezîfekî mirovan heye. Mirov desthilatdariyê rexne bike. Mirov serokkomar rexne bike. Yani tenê wezîfa te ew e. Tu şaştiyên rêvebiriyê dibînî û rexne dikî. Selahaddin Demirtaş wisa kiriye. Erka xwe wezîfa xwe an yecîn. Wezîfa xwe ya muxalefetê. Tayyip Erdoğan rexne dike û anha jî ji ber rexnê xwe tê mehkeme kirin. Vana bêbextin, vana kêrfersendin. Selahaddin Demirtaş tenê ji ber Kurdbûna xwe di zindanê de ye. Ka mesela evanno Devlet Bahçeli heqareta herî mezin li Tayyip Erdoğan kiriye heta niha. Çi nemaya jê re gotiye. Kılıçdaroğlu di dünyayê de çi gotinê xerab nemaye ji Tayyip Erdoğan re gotiye. Selahaddin Demirtaş insanek xwedî terbiyeye, zane, xîtabeta wî pir bihêz e. Çend rexne li Tayyip Erdoğan kiriye di zindanê de ye. Hem jî bi îmzaya Kılıçdaroğlu yê ku ew xwast heqaretê mezin li Tayyip kiriye. Ne? Nakokî bêmantiqî tune tê de. Ji ber vê yekê hevanû kî çi dibêje bila bibêje Selahaddin Demirtaş tenê ji ber Kurdbûna xwe girtiye. Weke bi dê hezaran însanên din. Di vê pêvajoyê de ez gotina xwe ya daîmî bibêjim. Ew pêvajoya ku di encama wê de hemû însanên Kurd ji ber Kurd û Kurdistanê hatine girtin eger serbest neyne berdan mana pêvajoyê tune ye. Ji vir û pêve ji bo ku dewleta Tirkiye samîmiyeta xwe îspat bike, lazim e beriya her tiştî çok bide ji Kurdan lêborîn özür bixwaze. Dawa Kurd û Kurdistanê ji çarçoveya suç derkeve. İdî tu însanekî ji ber vê dawê neyê girtin. Ancak wê demê dewleta Tirkiye dikare hindik bêjî samîmiyeta xwe îspat bike. Wekî din çare tune ye. Em didomînin hevandan. Bakurê Şêx Mexsûd hate bombekirin. 2 kes birîndar bûne. Ez vê heme ji we re bixwînim. Bila manşeta me li ser ekranê be fotoğrafê Selahaddin Demirtaş heye û nexşeya Kurdistanê tê de heye. Ya tiştekî ez fehm nakim. Ez pir hevalê me dibînim, televizyonê me jî temaşe dikim. Wextî ku xerîteya yani nexşeya İranê nîşan didin, rojhatê Kurdistanê tê de tune ye. Yani ez şaşmame. Ya tu nexşeya İranê çawa weke İran nîşan didî û beşa Kurdistanê tê de nîşan adê. Yani mîna Rojavayê Kurdistanê tu mîna Sûriye nîşan bidî tê de tune be. Em vê edetê ji nava xwe derbixin. Li derekî we xerîteya İranê dîtî be. Eger perçeyê rojhilat tê de diyar nebe, ez di fikrî wî hevalî de rojnamegerê Kurd de di gumanan de me.
محقق نقشه ایرانی درکت دبی روشلات تیدا دیار به وکیل ویدری مچه و نشان داید. کومین گریده حکمت و گوهزی شامی به درونه کی کامیکازه هرما شقف آب باکوری تا شیخ محسود بومبکر ده انجام ده دو کس بریندار بون. کومین گریده حکمت و گوهز به درونه کی کامیکازه یعنی ای خواه کش ای انسان کش هرما شقف آل باکوری تا شیخ محسود حلب بومب باران کریه محمد رضوان ابراهیم و رزگار رضوان ابراهیم دو براین هبودو تیدا بریندار بون. آنها هر دو بریندارچی را کرن نخوشخانه خالد فجیر آتاخ اشرفیه لحلبه. نها دنابرا قصدی و حکمتا شامی ده ناکوکی زیده تر بونه به تایبتی پشتی جیوین الشامی نهاته امزه کرن. ده درباره جیوین الشامی ده هوانو اگر تشتین زلال چه ببین پاشه از جواره هم تشتان ببیجم آنها جبر که تشت پر نزلالن از نخوازم ببین سببی هن نقاشان بقاسی کوته زانین دوی جیوینه ده لحواتن چه نبیه حکمت دمکیا شامی هتشه ده گوتنین خواه این بریده ده پرگال خواه یا مرکزی ده اصرار دکن به تمامی ده بین کنترول دولت ترکیه ده خواه نشان دادن جولانی لورتی تونه جولانی وندایه او دیمنی که مدوه نشانه ودا لبازار شامی دیگره قاشو کنجی وی دیمنی و کنجی 29 قانون عینی کنجن یعنی او دیمنی که دو د مدیا جواکی ده هات نشاندان مینه که جولانی صعبه و لبازار گریای پرینو دای اسنافان او دیمن 29 قانون نه روژا که پرینو درکتیه داناسین اوان پریاند که جولانی هیجی ندیاره هوانول کدریه هری داوی هم فوتوراف درکتن لنه خوشخانه که ترکیه تید هداوی کرن قاشو برینداره بیه آرمانجا سوی قاسته که تشتکی وسطه گوتن لیش قاز راسته ام نزانم یعنی لحوله تونه خویاناکه 6 روزن خویاناکه 29 می حتی ایرو تونه ev یک ناوند راگهاندنا هیزین سوریه دموکراتیک قصده به داخویانیه که دیار کرد که کومن حکمتا و گوهزیا سوریه باوی که به سروبر باجار در حفره یک کانتونا طبقه یا هرم باکو روشلات سوریه توپاران کرنه اف هرم در حفر کو امجوارد بیجن سینور هری داوی دبن کنترول قصده دایه و نزی حلبه yani reveberiya xaser kontrol dike vederi veke pozekiye ji rojava derdkeve der hafir li wê derê de çavêwan li wê derê ye çeteyên dewleta Tirkiye wê derê kontrol dikin çeteyên dewleta Tirkiye ne lê hevalên me ê Rojavayê Kurdistanê gotinên qesedê dibêjin çeteyên dibêjin komên dibin kontrola Heteşê de yan jî reveberiya veguhêz a Şamê de vaya normal zimanê fermiye li em tev dizanin ku komên wê derê bi temamî dibin kontrola dewleta Tirkiye de ne di daxuyaniya qesedê de ev agahî hatin parvekirin komên Emşat û Hemzat ên girêdayê hikûmeta Şamê ên ku di lîsteya cezayê navnetewî de ne baweyekî bê serûber bê naber malên welatiyên bajarê Der Hefrê topbaran dikin jiyana şeniyên wê derê dixin xeteriyê li hember vê topbaranên bê serûber ji mafên hêzên me ên ku parastina gel û şervanên xwe bike bersivê bide êrişan yani dibe heqê me jî heqê xwe bikaranîye heqê me em jî bersiva van êrişan bidin mesela ev her du komên ku behs dikin normal tevlî hikûmeta Şamê bûne wezareta parastinê ya Şamê bûne lê bendêwan di destê dewleta Tirkiye de ye normal divê hikûmet wana kontrol bike lê nikare divê topbaranê de tu zirarên maddî yan jî wendayî di nava hêzên me de çê nebûne qesede dibê em aliyên êrişkar berpirsyariya van sûç û binpêkirinan dibînin qesede bûyera ku li der Hefrê qewmiye dibêje qezayeke trafîkê bû beriyan ha ew jî îdia dikin ku qesede êrişê şervanê wan kiriye û nizamçî biye lê qesede dibêje na tiştekî wisa tune tenê qezayekî trafîkê çêbû dibe mezin kirin ji wan wetirê dibe me êriş kiriye qesede diyar kir ku piştî şopandina bûyera ku li nêzê Dêl Hefrê qewmiye diyar bû
عربه که سیویل وسایتی که پلیس لشکری ین حکمت و گوهزیا سوریه لهو دو قلبینه اف بویر هات مزین کرن هزین قصده به هدف کردن هات سوجبار کرن halbuki tişteki usatune anha hevanno ejwara tişteki dim bibêjim em derbasî İranê dibin li İranê mesele ya pir tiştê xweş hene partiyên Kurd hemî bûne xwedî eynî helwest di nava xwe de platformekî ava kirine beriyan ha di wê platformê de pejak cih nedigirt yani wan cih nedida pejakê anha pejak jî cih digire û Amerîka jî piştgiriyekî vekirî dide wan dava we çi ye mesela gelo Amerîka piştgirî dide rojava erê duh êvarê me hemî nîqaş kiriye di bername do bişev de heye Şemal Beşîrî şîroveyên pir balkêş kirin hevan da niha em cih bidin meseleyên li İranê îdayekî din jî hebû ya Ayetullah Hamanî plan kiriye ku bi 20 kesên derdora xwe re ji İranê bireve eger ev serhildan nekeve bin kontrola wan eger bibînin ku ji kontrolê derdikeve ew mecbûr birevin ji wê derê em hema van nûçeyên deqeyên dawî jî ji we re pêşkêş bikin xwepêşandanê li Îran û Rojhilatê Kurdistanê de roja dehan de didomin hêzên rejîmê bêgirtin bi kuştinê hewl didin dawî li xwepêşandanan bînin di nava 10 rojan de 1203 kes hatine binçavkirin herî kêm 29 xwepêşander jî hatine qetil kirin 64 kes jî birîndar in xwepêşanderên ku 28 Kanûna 2025 li Sêranserê Îran û Kurdistanê rabûn serpiyan li dijî Îranê xwe nîşan dane dawa wan çi ye li dijî qêrana aborî yani krîza aborî krîza ekonomîk yani xela birçîbûn meseleyên siyasî civakî anha xwepêşandanên ku bi vê armancê hatine destpêkirin didomin tevê ku rejîma Îranê bi tundtir şêwaz êrişê xwepêşandanan dike jî her ku diçe ev hêz û quweta xwepêşandanan berfirehtir dibe anha da hala hazır di vê rewşê de înternet hatiye qutkirin bi temamî qut nebe jî înternet gelekî hêdî ye ji bo ku ew nikaribin bi hev re bikevin nava têkiliyê îtirafên bi darê zorê di televizyonê Îranê de têne weşandin ev jî tiştekî nû ye li gorî agahiyên ku rêxistinê mafê mirovan piştrast kirine tevî müdaxeleya tund ya hêzên ewlehiyê jî li 88 bajaran 27 wîlayetên cuda yên Îranê xelk li kolan e li bajarên Rojhilatê Kurdistanê hêzên rejîmê tundiya xwe zêdetir kirine ji ber bikaranîna guleyên rastîn nûçeyên mirinê tên atmosfera zextê li hemû bajaran belav bîye di encama gulebarana rast e heta niha 29 sivîlan jiyana xwe ji dest dane hatine qetil kirin bi sedan sivîl bi guleyên plastîk û saçmeyan birîndar bûne li gorî çavkaniyên fermî nêzîkî 300 endamên hêzên ewlehiyê birîndar bûne li bajarên weke Îlam, Sinê, Kirmanşan bajarên din ên Kurdan esnafan dikanê xwe girtine ve nekirine xwendekarên zanîngehê neçûne mektebê xwe dibistan zanîngeh boykot kirine di roja dehan de xwepêşandanan daxwazên xwe dîsa anîne ziman mesela êdî daxwazên xelkê ji pirsgirêkên aborî derbas bûne êdî ve guherîne sloganên li dijî rejîmê sloganên siyasî banga edaletê dikin banga azadiyê dikin heta niha mesele tenê aborî bû tenê xela bû nan bû li bajarê Melekşahê ê parêzgeha Îlamê di encama gulebarana hêzên ewlehiyê de herî kêm 3 kesan jiyana xwe ji dest daye 12 kes birîndar bûne li Sêranserê welêt di 24 saetên dawî de li bajarên wekî Merîv Deşt Aznayê hin kes hatin kuştin di encama gulebarana hêzên ewlehiyê de dîsa hejmara kuştiyan zêdetir bû deqekî kakşar bernamam zindiye erê kakşar oremal me temaşe dike dipirse bername zindiye rast e zindiye mamoste yani tu çawa bixwazî yani bixwazî dikarî werî ez kêfxweş dibim ka ji te re lînk bişînim
Kakşar anahatte Kakşar Huzan'ın spor heremiye. Yani heremi pir baş nasıl ki bu hacıcı urmiye. Yani jiyana wî lêkolînê wî nava meselê de derbas bûne. Kakşar ez ji te re linkê bişînim. Aha. Kamerû çawa yo ez jî hat. Tamam. Ez ana Kakşar re linkê dişînim hevanû ama nûçiyê xwe didomînim heta ku ew hat. Ne mesele min gelek nûçî amedekirine di derbarê Maduro êdin de jî Kakşar qet merex neke. Yani wexta me heye hevalê me jî li benda te ne. Ez ana ji te re dişînim. Lê destûr bide min ku ez hinek di derbarê Maduro de jî biaxivim. Aş te re hat hevanû. Başê em didomînin hêzên rejîmê bi kontrolkirina kolanan ji xeynî tundiyê rêbazên zextê yên teknolojîk jî bikartînin. İnternet li seranserê welêt bi temamî nehatibe qutkirin jî bi zanebûn hatiye hêdîkirin ji bo kêm were bikaranîn. Bi taybetî li bajarên weke Îlam, Sinê, Kîrmanşanê torên ragihandinê hatine felçkirin. Li girtîgehan dîsa serî li rêbaza îtirafên bi darê zorê dane li Tehranê, Malard, Parandê li bajarên Dere Şarê ê Rojdatê Kurdistanê dîmenên xwepêşandanan dîmenên kesên ku di wan xwepêşandanan de hatine binçavkirin ên li ber kamereyan bi darê zorê îfade ji wan têgirtin. Bi darê zorê didin axaftin û îtirafê wan ba di televizyonê fermî de têne weşandin. Dema ku li kolanan pevçû didomin hêzên ewlehiyê li bajarên Îlam, Kîrmanşan, Loristanê bi serdagirtinê mala jî zêde kirine. Ev jî terorîzmekî ciddî ye. Binêrin rêxistina mafê mirovan a henga we dide zanîn ku tenê di nava yek û çarê mehê çile de herî kêm 29 hemolatiyên Kurd hatine binçavkirin, avêtine ser malê wan. Di nava wan de zarok jî hene, jin jî hene. Hêjmara kesên ku hatine binçavkirin 1200 derbastir bî hevanû. Partiyên Rojhilatê Kurdistanê platformeke hevbeş ava kirin. Ev tiştekî pir xweş e. Ez hema vê jî bînim ser ekranê. Deqekî ez hemû wisa bikim. Civîna bilind ya heft hizbên siyasî yên Rojhilatê Kurdistanê do hate li darxistin, van partiyan li ser nexşareyekê hevbeş li hev kirine. Di nava xwe de platformekî amade kirine. Di vê civînê de rewşa siyasî ya Îranê guherînên dawî yên li Kurdistanê hatine guftûgû kirin. Navenda diyalogê bo hevkariya hizbên siyasî yên Kurdistana Îranê li ser naveroka civînê daxuyaniyekî belav kiriye. Kan bindirin tê de çi heye. Li gorî daxuyaniyê de civînê de piştgiriya ji bo tekoşîn û serhildana seranserê a gel a pêkhateyên Îranê hate nîşandan, biryar li ser pêdiviya karê hevbeş berhemdar hate dayîn da ku tevgera nerazîbûnê a li dijî Komara İslamî xurttir bibe. Civîn bi rêzgirtina ji bo şehîdan hatiye dest pê kirin. Pişra Sekreterê Giştî Partiya Demokratîk Kurdistana Îranê PDK Îran Mustafa Hicrî ku rêveberê dewrî yên navenda diyalogê bo hevkariya hizbên siyasî yên Kurdistana Îranê ye, da xaftina xwe de armanca civînê şîrove kir, dibêje erk berpirsyariyên ku di vê demê de dikeve ser hizbên siyasî anî ziman, di civînê de pêla nû ya xwepêşandanê li dijî rejîma Îranê wekî pêngaveke giring hate nirxandin. Xizaniya ku gel di nav de ye, feqîrî fuqaretiya ku gel îro di nav de ye, berhema bi dehan salên gendelî û siyaseta li dijî gele ya Îranê. Tepisandina xwînî ya nerazîbûna li Îlam, Melekşahî, Kîrmanşan, Loristanê bi fermana rast rast ya Xamenî pêk hatiye. û ev yek jî hate şermezarkirin di civîna rêxistinên Kurdan de. Wekî din Xamanî du jare daxwazên xwe yên xelkê Kurdistanê wekî têkder bi nav kiribû. Têkderî. Têkderî gelo di manayê wê de tê gotin. Yani müdaxaleya hêzên derve ya nava milletê me. Yani Xamanê
بری هزین خود ده سر خلکی دوی معنی ده ev hatiye şermezar kirin وکی دن کام بیجن چه بریار هات داین کل دیجی دستلات کمرا اسلامی و سیاست ویا تپساندن سیستماتیک یا تفکر کردان بنگاوین جدی پراتیکی بناویتن دبه شکیدن یا جیوین ده بریار هات داین کو حول analiz گفتگوین جبو آمده کرنا پیواجوی بنگهین هفکاری آلیین سیاسی دیار کرنا نخشاره خورد کرنا تفکر سیاسی نتوی کرد ایرانی بین زیده کرن هوان نو جمله نت هول هوا دبه که هن تیگهین سیاسی تیده هبن نیفهم کرن لدبه تشتکو مروف نت زلال جه فهم بکه اوه یعنی پروژه که نوتی آوا کرن مروف چوا ریو ریباز نشان ملتی خورده جبو تکبرنا وی رژیمی اوه او تفکر سیاسی هی یا ایرو لکردستانه دبه خورتر ببه yani partiyen Kurdan karar dane ev rejim dve hilweşe ew qas kakşar hati amade kakşar ez hema cih bidim te mesela êku tevlî bûne di civînê de serokên hîzban ên di civînê de amade bûne ji were bêjim hema zû bi zû Seyid İbrahim Alîzade sekreterê yekem ê Komeleyê Rêxistina Kurdistanê ya Hîzbê Komünîstê Îranê Ömer İlxanîzade Alikari sekreteri geçtiği Komeleya Şvaraşker ya Zahmet Keşani Kurdistan'a İraniye. Reza Kaebe'yi he, Kaebi, Reza Kaebi. Evci sekreteri geçtiği Komeleya Zahmet Keşani Kurdistan'a Baba Şeyh Hüseyni he, evci sekreteri Saziye Xebata Kurdistan'a İraniye. Hüseyin Yezdam Penah he, Seruki Partiya Azadiye Kurdistan'a. Emir Kerimi he, hev Seruki Partiya Jiyan Azada Kurdistan'a Pejakiye. Mustafa Hicrici sekreteri geçtiği PDK İraniye. Kakşar este digrim jor bi desturate Selam merhaba bxirati. Gelek spas bedran rojeke xoş herçend rojhalatê rojên nexweş berdewamin. Ema em jî wek karê ragihandin kariyek pêwîst e bibîne pencereya ronahiyê bo zanîna rastiyên ku li civakê hene. Eger kamera xwe hindik serî bilind kî ji bo serserê te hinek zêde valahî heye ji bo em hinekî bikevin tam berova jî henê serê te bila were jorê ha awsa süper pir baş tamam e kerem mamoste Rewşa herî dawiyê îro 10 roj darbas bûn li servan etirazên ku hene bi awayekî berfirawantê li erdnigariya Îranê bi taybet Rojhilatê Kurdistanê dijberî li dijî rejîmê berdewam in herî dawiyê cinayeta ku dewleta Îranê li Kurdistanê li bajarê îlamê kir hêreşkirine ser nexweş û birîndarên ku di nexweşxaneya Xumênî da ya bi navê İmam Xumênî da hebûn heta serokê Îranê Serokkomarê Îranê pizîşkiyan jî gotiye gerek lêkolîn bêkirin ku çima hêreş li ser nexweşên ku heta birîndarê di komayê dane ew jî dane berguleya û heta hindek madde belav kirine yên rondik rêş ku heta niha li Îranê bi kar nehatine li çi welata bi kar nehatine semê wan gelekî zêde ye jehrewan gelekî zêde ye û wezîrê hundirgê Îranê jî İskender Mominî heyetek durist kiriye ku biçin li ser vê meselê lêkolîniyê bikin wekî din jî roja şembiyê ew li bajarê Melikşahî ku nêzîkî 30,000 kes tê dane hemû Kurdin roja reş hate elam kirin şembiya reş hate elam kirin bo wilayeta Îlamê heta niha nêzîkî 29 kesa hatine kuştin li Kurdistan û Loristanê evane piranî jî Kurdin ewê li Merivdeştê û Hemedanê jî hatine kuştin mixabin ew jî Kurdin wekî dî gelek bê sedan birîndar hene ku nevêrin biçin xwe derman bikin ji tirsa ku bêne girtin û kuştin û winda kirin
هزاران کس هاتنه گرتن کس نزانه جیوان کی درینه معمورن آسایش این دولت ایرانی ایروژی خواستنه که بچن بکوین جی رازان نخوشاده نخوشخانه یا خمینی یا ایلامی لی کادر نخوشخانه و خزم و کساده که بابا خوش که برای کسو کارا او ریل بروان گرتنه ایجا مخابن وی جاری کردستان جی ده روشالات کردستان جی ده آلی ژئوپلیتیک دا بود دو بش باکور روشالات کردستان یعنی ولایت اورمیا و سنه به شیوه که نسبی بشداری وان سرهلدانانه بون سببی از بیجم چنه لی لباشر روشالات کردستان یعنی ولایت ایلام و کرماشان و لورستان به شیوه که گلکی برفراوان بشداری وان سرهلدانانه بونه سبب اونکو لوی منطقه فقیری گلک زیده کولبرک بو خاطر 100,000 تومنات کار راحت به کشتن ولایت هری بیکاری تیدا زیده هیا ولایت ایلامی یا کرماشانی نه لکرد روشالات کردستان البته روشا اورمیا یا سنجی جوان زیده باشتر نینه اما وی جاریش برکور جو تهران او اعتراضانه دست بکرن بو مثلا گرانی نان روژه گرک هم بزانین که چینا کارگر یا لباجاره که 15 میلیونیه و که تهران پرانی کرد و لورو و که دن بلوچن ایجانها گرانی به گهشتی سنوره که 4 کس 6 کس مالا که کار دکن نکارن کرا مالا خوب بدن نکارن قبضین جریان مالا خوب بدن نکارن نانه روژه درخینن اجا بروی اندیجی خلق رابو سدما کو سنه و کرماشان هندک بیدنگی که نسبی دانه او کو د سردما شورش جنجیان آزادی دا او هریم به تایبت سقز و مریوان و اورمیا و مهابات و سنه پیشنگیا و سرهلدانه کرن اما تهران و تبریز و مشهد و اصفهان و باجار مزنین ایران بیدنگ بون اجابه جاری اجبر کو سویان ناسیونالیزم کردی داخوازین کردای نتویل وان ولایتا بلندن هنکی بیدنگی هیا ده برتکا وی کاری کو وی دمی وی بیدنگی کو او تیدابون او باجارن کو من گوتن وکی دنجی د سردما شورش جنجیان آزادی حتی روزا ایروجی چه منارشی خاص یعنی سلطنت طلب یعنی کو دبن سروکاتیا رضا پهلوی دا کره محمد رضا پهلوی شاه بری دا چه لانگرین رژیم دیکتاتوریا ایرانی چه پان ایرانیست همیا کرد وک جدای خاص و نظام اسرائیلیا دویه یه تشکیل بدن ل حریم دقت بکن سنورین سیاسیین دولت ایرانی بکن بر تهلوکات چون اوها بروینده کرداجی حتی در راده که خو بیدن کریه اما وی جاریجی دیسا وک جارا بری لبشک دنیا روشالات کردستانی دیسا پیشنگی سرهلدان کرد کن اوا خالک بالکیشک و پیوسته هم اشاره پی بکن حتی نها گلکی کس هات نه اکشار دخوازین جبو فقیری و تشتی موسا ادی و گوهرین سیاسی موسا دبیسن یعنی دنوا سیدانی بلده ادی بحثا آزادی و بحثا شورشی جی تکرن تنه نوا کردان دا یان دنوا فارسان دا جی دخوازین سیاسی هنه گلو دنوا کردا دا او ریجه زیده تره دنوا فارسا دا زیده تر جبر مثلا آبوریه اگر آبوریه وان مثلا وان یعنی بازار وام کار بکرال بشکه بچوک یا بازار بناو عین دوله لتهران او اعتراض دست بکرن او جیج برگرانیا دولار و نکرینا تشتاج هلا خلقی به دست بکرن لی دو تشت هنه الولاته کی اگر ایدی او دو تشت چه بوند سیستما بره و بردا شورش لگور علم دیالکتیکه لگور مثلا
فلسفه فیلسوفین کو لسروان مجارن چه صدمن چه بنا شورشا نویساندنه شورش مجبوره چه ببه یک عدالت دو مسئله اکنومیه نان روژه اوانه هر دو جیل ایران ایدی نمانه لترکیه جی حتی بیجه ام بیجه ام دکارین بیجین نمانه لعراق و لسوریه جی نمان بروی هنده خلق رابون اجار او مسئله عدالت و بیکاریه یعنی وقتی بیجن مسئله آبوریه لهرمین جور بجور ایران رژه و گلک جهو جدایه وقت من دست بکی دا جی گوت رژه هری زیده یا بیکاریه لروشالات کردستان لولایت کرماشان و ایلام و لورستان و بلوچستانیه لاصفهان و مشهد و تهران و سمنان و اوجین کو هرمین فارسانه رژه بیکاری اوقات زیده نینه کاکشار بجاشیره الفقیم هنک باسا مسئله سیاسی بکم ناتشتی که کردان دخنا و هیجانه یک بونا پارتیین سیاسیین کردن جبر که هر کس دنا و اندیشه دا بود گلو سی دو سپه شورش پیش بچه سرهلدان زیده ببین ایران بر به هلوشینه و بچه پارتی می کردستانی او رابن به هف کفن وکیل گلک دورین جدا ججبو که پیشی لوی داری جوی یکی وره گرتن ام دبینن کو ابدمکی جوین سر جوینان چه دکن دوجی جوین کی وان چه بیا هفت پارتین کرد هاتنه جمعه نخشاره کی چه کرنه یعنی پلانسازیه کی دانه پیشی آخر چوا تف بگرن ملت چوا راکن سر پیا یانجی چوا خدیل ملت در بکن تروی بدویا ما بشیروواته هیا یعنی اكو ملت من مرقت که برچیبون شخوا دی آوتی قرکی مثلا جواکی آوتی قرکی آنها چوا صافی به و ام کرد چوا کارن جناب در بکن بلکه بسیار هری اکتویل هری گرینگ هری کو مزگا که مزگینیه که معظن نهاد ناو خلقی دا بلا بویا او کو تا اشاره بکر ودران عزیز او تابلوی کو ده بلا بو جوان هفت پارتین سیاسی ریخستن سیاسی روشالات کردستانی مزگینیه که معظن موراله که معظن دناوا جواکی دا بلا کریه بروی هنده جی بلکه دوی روشه دا غیری ویجی هیچ رأی کدن لبر خلقی لبر پارتین من سیاسی نمایه شر نافخویی لروشالات کردستان چینابه چونکه پارتین روشالات کردستان اگر گهداری خلقی نکن نچار خلق جوان جدا ببه سال 1980 دا شرک دنابرا حزبی دموکرات و کمالی دا چه بود نزدیکی 900 کسا هات نکشتن دنابرا هر دو آلیا دا حتی روژا ای روژی خلق داوا لیپرسینل سروکو بریوبرین وان پارتیات که کوی وچما زاروکن ما دا نکشتن برواجی بطور کردستانی پارتین روشالات کردستانی دست آلیه کی وک مالبات آنجی نزانم هنده کسی دیار دا نینه حتی نها به دهان جارا سروکین پارتیا هاتنه گوهراندن هر یک آلیه کی پارتین نو چه بونه وکی دنجی دشته که هفدو مکمل دکه گلی روشالات کردستانی گهداری پارتین روشالات کردستانی دکن دما کو بانگا گره دیکن به فرق و جدایی جما کوی بگره حتی لورستانی تو دبینه دکان و اوجین داهاتا خلقی ین جیانی بقاسی 3 روزا 4 روزا حتی هفته که تینه گرتن بروی هنده جی پارتین روشالات کردستان جی گلک هایداری وان هست و داخازین خلقی نه جگوتن آوان و داخازین وان در ناکه او داخازا هاتنا با هویا پارتین سیاسیین روشالات کردستانی ریخستنا جمیج دایا مجارا روشاوا کردایا بویجی گلک آستنگی چکرین بری دمکی لسر گوتنین رزدار امیر کریمی بری 15 سالا دولت ایرانش هیله که هندک تیگدر و جاش بلاشار هیلا دن و هندک آلیه دنین کردجی که ناخازن روشالات کردستانی را بسر پیا بو مجارا روجاوا کرن مجاوا روجاوا کردا بقاسی دم ها
لی او تابلوی وی داویه یک مدید او پارتیان هاتنه باهب خطه که سور یا ابطال بسر وان داخازن آلین تێکدەر لە دژی هەفگرتنا پارتیên سیاسیان Rojhilatê Kurdistanê hemû vala derxistin. Îca li Rojhilatê Kurdistanê li 5 wilayeta zêdetir ji wê jî di nava Kurdên Xurasanê da jî hereketek heye. Li Bicinordê duhu kesek hatiye kuştin. Bicinord bajarekî Xurasanê ye yê Kurda ye. و لوی دریجی دجبری پشتی کشتنا دکتر خسرو علی کردی که مبری دمه که برنامه سرچکر دجبری گلکی زیده بونه یعنی ده وی روشه دا دیسا کردا اثبات کرد که 47 سالین در باس بویده چاوا رفراندوماش بو اره آنه یا کمار اسلامی بایکوت کرن چاوا شر دولتا ایران یا نوحاتی کرن چاوا جی تاجه عمامه گرد یعنی او شاشکا کو ملت دانه سرسری خود تنه ملت کل دجی وانه حتی روژا ایرو کردن اوانه تنه از بیجم ده راگهاندنا ایرانیا دا جی دیاره وکی دن جی خبر هری اکتویل یا داوی اوه کو لسر مثلا گرانیه او دجبری دست بکرن اما ایرو دیسا جی هرچند خواستن ریل بر بگیرن پره رجاندن سر کنتوین خلکی اما دیسا جی نکارین قیمتا کنترول قیمتین زیر و وقت بیجن دراف کنترول بکن و ایرو جی رکورد کن نو هاتا قید کرن نرخ دلار امریکا گهشتا 147,000 تومنه بری 244 بون ایرو 3,000 دی هاتا سه و حتی هفتیا بریک و دستپیکا وان دجبریانه بو دلارک 136,000 تومنه بو ایرو مثلا گهشتا 147,000 یعنی یک جار ده هفتیه که دا 11,000 زیده بون اوا گلک بو خلکی ضرره که مازنه وکی دنجی قیمت سکه که گهشتا 169 میلیون تومنه اوانه سکه زیره یعنی ایرانی نسبت به چند روزین بری 9 میلیون تومن زیده کرنه صبح ممکنه ببه 150 میلیون ببه 107 میلیون بروین دیجی او اعتراض کل دیجی گرانی هبونه جهیله که جهیله دنجی لروجهلات کردستانی اعتراض هم لبر مثلا گرانی هم لبر مثلا داخازن سیاسی زیده بونه لرخوانه همیاجی سروک عدالت یعنی یه دادگاه هم بلند یعنی ایران محسن ایشایی ده داد دیار کرنج برکو ترامپ و آمریکا و هیزین در و پشگیری دانه وان سرهلدانا نه ام بچکترین رحمه به دجبرین کل دجی شورشا من رابونه ام ناکین و دستور دانه هیزین خوک و اوجی جور بجورن هیزین سرکوت کرنه به هر آوایی که به وان سرهلدانانه سرکوت بکن یعنی کریز اکل سر کریز زیده تر دبه و که دیجی رواندنا سروک ونزوئلای که متحده که اردوغان و خامنه‌ای نزیک بو اویجی موراله که مازندنا و خلقه دا چه کریه که بنرن ولات دنیای پنجه که پترول دفروشه پترول وانگلک دواری کوالیته دا گرانتره جو پترولا و اما ودید ده ناوندا پایتخت ونزوئلا دا لسر تخت رازان او جناو گرتنو برنه نیویورک نهات زندانه دانه دوی نابری ده دانالد ترامپ بریارا اسرائیلیا شر همبر ایرانی اره کریه دوهم راگهانده ماش خواست نزنم بله اسرائیل جی ایرو اعلان کریه که دواره هلبرینا بمبه نوکلری دا ایران در باسی پیواجوه که نو بویه اوا لامپکه وکرنا شر لدجی ایرانه لامپکه سور بو ایرانی لامپکه کسک بو کسین آزادی خازو بو رژیمن کو نخوازن او رژیم دیکتاتور لسر کار بمینه دبکو دوی روشه دا شرک چه ببه و اگر شر چه ببه چند پیامن گرنگ تیدهانه دیسا
کرد وک هیزا آلترناتیو و هیزا هری زیده آماده وک اپوزیسیون لدجی دولت ایرانی یه ارکین گران لبر هبن وکه تشتی کمر روژاوای کردستانی و یه باشور کردستانی سالین در باسپوی دادید یا دویه دبکو پشتی تکچونا و رژیم استاتویا سیه استاتویا روشالات کردستانی به گل پیویست جنهادات میدان دابن نه هیلن دولت ترکیه دستیوردانا بکه دناوا روشالات کردستانی البته بیاجیه نکاری به جبرکو هیزا روشالات کردستانی هیزا که گلک مازنه برفره و او هفگرتنا کو به بری دو روزا جید نابرا پارتین سیاسی و رخصتنین کردا سازین کردایان روشالات کردستانی دا چی بو هیزا که مازن لسر هیزا بری دوار معنوی دا چی کریه و نسبت به وانگو هراندنین کو چی دبن ام دزانین روژاوای کردستانی باشور کردستانی باکور کردستانی جی یه روشالات کردستانی بتنی نهیلن کاکشور از فکرت مرخت کم نها روشالات کردستانی ناشبه وک روژاواجی بلکی چواد دشبه هف ملت کرد و عرب دناوه هف دا دجیان راسته لهن گندان لهن باجاران لی پر ضرر عربا ناگیجه کردان دولت ترکیه نکاره فتنه فسادی زوب خناوه ملت عرب لهنبر کردا سور بکه نها لروجات کردستان خطریه کی هیه آذری یعنی آذری و کرد ناوه هفدانه لهن باجاران لهن گندان اوجی ریل برویه کی وید که کو دولت ترکیه دکاره زیدتر وانا سور بکه لهنبر کردان نجات پرستی شوفنیزم ترکان و زیدتر بلویدری بله دکاره ریل بر شرکی نفخویی و بکه نابر کرد و آذریان ده نه از فکر ناکم به شیوه کو ام فکری لید که اینها بجبر کو برنامه و پلان پروژه برای برنه یم پارتین سیاسی روشالات کردستان همویا به تایبت پژاک حزبی دموکرات و کماله ده برجواندیا آذریا دا جینه ده برجواندیا فارسا دانجی کرد به شوه که شوینیستی راسیستی نزیکی وان ملت نابن پلان و پروگرام وان هنه ده سردما پیکاتنا کمارا کردستان دا جی گلک آلیا خواستن وان ناکوکیا چکن لی پروتوکوله که 7 ماده‌ای دنابرا پیشوری و پیشوا قاضی محمد یعنی کمارا کردستان و حکومت ملی آذربایجان ده هاتن امضا کرن خلقی هیچ دا او پروتوکول او 7 ماده دبیره دا مانه وکی دنجی دوار آماده کرنا پارتین کو مرو بیجن ناویوان پارتیه دناو آذریا دا او تشت تنه او هیست تنه لینن رهنده کس راسیستن تین آنتی پروپاگاندا دکن رای خستنه که وصا یه گرتی هف گرتی وکی که دناوا کرده ده هیا دناوا آذریا دا تنه کرد آماده ترین کرد وکی دی بیشن اردنگاریا وان ژئوپلیتیکا وان او فکر و رامانین وان وکی دنجی ده 47 سالین در باز بویده او بردیلین گران یک کردال دجی دولت دانه حتی روژایی روژی که از تل سر داخوین نیوا گرتین سیاسی ین همو ایرانی کردن آذری جی ویاد زانن و لرخوان شوینیستین آذریین کو بفیتو تشویق دولت ترکیه دجی کرده جارنا دا آخوین برنامه چیتکن آنجی بانگا ددن زیدتر جوانجی او آذریین دموکرات هنک و آلیگر حرکت سیاسی کردانه گلک جوان اندام و کادروین پارتین سیاسیین روشالات کردستانینه بو ملت آذری کار و خبات دکند بجن ریا میا چاره سریه ام به ریاوت کارین جدست دولت ایران خلاص ببین یادن جی تو دزانه حکومت و دستحالات جسردما صفویا قاجاریا پهلویا و حتی روژایی رو لإيران دست دو ملت داره یک فارسن یک آذرینه جبرکو اوانه مذهب و اولوانیا مشترک جی شیعتیه شیعتی مذهب سرکه دولت ایرانی صدی 75% خلق شیعانه
یندن سنینه که به تایبتی کرد و بلوچ لدجی وی مذهبی بردیلین گلک گراندانه دوان 500 سالین در باز بویده جارنا هبویه لمنطقه اورمیه و منطقه مکریان دا بس 10,000 انسان هاتنه کشتن بو که نبونه شیعه چونکی شیعتی کرن آلت کرن امراض که حاکمیت خو لهمبری عرب و عثمانیا و پش راجی کمارا ترکیه به بپارزن زمان خو به بپارزن 1501 زاینی و اوا برای شاه اسماعیل صفوی لباجار تبریز دست بکر که هنگی جی صدی نوت خرونشوان باجار تبریز به دار زوره و به شوره بونه شیعه ایروژی همو دستهلات یا بره و برنا اداره ولایتا دست شیعه دایه یعنی مثل سروکمار ایران شیعه آذریه آلیه که خامنه ای و سروک دیکتاتور ولات دیسا جی آذریه ده پارلمان دا جی هر وها بروی هنده جی لهمبری و هبونا وان جی او آذریه ناسیونالیز جی نهیزه که اون آذریه کن ها حاکمیت دانه لدجی پارچه کرنا ایرانه نه برواجی کردا و بلوچا او هجمارا کم یا آذریه وقتی دنجی ام جبیر نکن که ترکیه چقدر بخوازه هنه کسا لهمبری حرکت سیاسی کرد لروشالات کردستان بینقاده لی کرد لباکور کردستان جی بهیزن دنابرا دولت ترکیه و آذریه دا باکور کردستان روشالات کردستان هیا هم وقت منطقه که چیایی هم باجار و گند و عهدنگاری یه چاوا بکاری بن باندوری بکند سردما پیکاتنا کمارا کردستان دا جی هری زیده دولت ترکا حول دان بالگو مدرک نها هنه دستی مدا کچقاسی خبات کرنه که او کمار پیکنه و دما پیک هاتنه دا آستا حکومت ملیا آذربایجان همو هفکاری کرنه لیلدجی کمارا کردستان جی همو وقت بیجن اختار دانه حکومت ناوندیا ایران یا تهران کویت می یعنی شاه ایران محمد رضا پهلوی قوام السلطنه خودی دستلات بون وک پاشا وک سر و وزیر بروی هنده جی دوی مجارده زیده مراق نکن جبرکو کردا جی ریا دیالوگی حل بجارتیه جواکا کردا جواکا که تولرانسه جواکا که سکولاره بوان جی اثبات بویه که کرد د دنیا ایرو دا مدل کو ایرو امر روجاوای کردستانی دبینین دا خازن معقولانه کو امیرو الباکور کردستانی دبینین هیزا مزنیا کو کردال باکور کردستانی هیا جهمویا مهمتر او پیامین کو د شورش جنجیان آزادی دا بلاوی همو ایرانی و نوا آذربایجان جی بون باوریه که مزن جهیلا کسین معقول زانا سیاست زان انسان دموکرات روشنبیر الیتا وان ملتا بو نسبت به کردا چیبویه و یعنی اف تکلین دو آلیجی دا آستا بلندا بردوامن بروینده جوی مراقی نکن هیزا من دو برا عن سرکانی هیزا کردا روشالات کردستانی صدقات جیار کردن روجاوای کردستانی زیده تره مادم وان کاری بو کردن روشالات کردستانی نکاره من اف هر دو برا عنی سر اکرانه جبو بیرانی نوان شهیدین او دو براین کرماشانی بون یک 17 سالی بو یک 20 سالی هر دو جی خاطنه کشتن تراژدیه که مازن او دیمنین کل سر فیسبوک من هنه و سر پلاتفورم من یا ایکسی هنه اگر حوال بنیرن او دایکو بابی وان با قیامت یعنی ایرو دی کرماشان دا خما هری گران یا شهید کرنا وان دو برایانه یک زاروک بو 17 سال بو یه دیجی 20 سالی بو به هفرا هاتن کشتن و صد حیفون مخابن حتی نهاجی او تراژدیا کو ام دبینین بردوامه که چوابه و خلق چه برتکی نشان بده او خون باورناکم والا بچه
بروی جی بانگا من بو کردین در و اوکو میتینگه که مشکی چواد روزن هری تنگاو دا کردین روشالات کردستان لکیلکا کوبانی و آمده و هولیری و کرکوکی بون ایروژی کرد ل در و لبشندنی کردستان لکیلکا کردین روشالات کردستان بن وان به تنی نهیلن او کر ناویوان رسول و رضا کدیوریان بون دو برا بون کردین مین کلهورن حتی حال ملک شاهی نزدیکی 9 کس هاتن شهید کردن لورستان 5 کس لکرماشان 4-5 کس یعنی بگشتی حتی ها نزدیکی 40 کس لوان سرهلدان 10 روزن در باسبوی دا هاتن شهید کردن و پرانیجی کردن لروشالات کردستان نه بدرا ماشانه گلک سپاس که مکاکشار مجی امجی جمالباتا هر دو انسان مرا رسول و رضا را سرساغیر خوازن ام هیوید کن که دمکی کنده شورش چه ببه و آزادی چه ببه انسان ما این شهید چی ببن نشانه یا حقیقتا سرکفتن ملت ما مالاتیا و کاکشار و رمار از دیبیجم ساعتا ما تجیبو ام خاطر تماشاوانم بخوازن گلک سپاس تنه داخواست اوکو دوان رافشو مرجانه دا نسبت به وان اعتراض اینکو روشالات کردستان ایرانی چه دبن گلی مل پرچه دن به تایبت دیاسپورای به میلیون کرد هنه بیدنگ و به حلوست نبن هفکاریه بکن اگر حبک تابلیتک درمانک جه هبه با آوایک جه آوایک کومی سرهف بکن اوک هفکاری دبه روشه دا که خلق گلک محتاجه بو کردن روشالات کردستان کو گلک محتاجن گلک پیوستی آوان به هیا بشینن دستی تصابن گلک سپاس هر هبی کاکشار و رمار مالاتی آوا جبو تبلیبونا تج بو وانزانیاریان هوانو ده درباره مسئله لونزوئلا ده yani detayın operasyona şeva لکاراکاسی ده از پاش جوارا برنامه کی تایبت چه بکم جبر کو انا آگاهیه امکانی کو از بکرم بخونم تونه از برنامه کی تایبت ایوار ساعت 6 هفته دا چیکم جوارا خاطری و سلاو رئیس کاکشار و رمار هر بی مالاتیا با گلک سپاس